Welkom in my Afrikaanse klas. Die volgende les wat ons oor gaan gesels, is rollespel, of jy sal dit in Engels ken as role play. En ek weet, my ondervinding, daar's baie mense wat gek is daaroor om dit te doen en ander hou niks daarvan nie. Ons gaan vandag spesifiek kyk na hoe hanteer jy 'n werksonderhoud. Natuurlik is dit nie vir my moontlik om hier fisies 'n rolspel te kan doen nie. So ek gaan vir julle wenke gee. Ek wil net gou sê, hierdie daar moet 'n enetjie by wees, so dis graad 10 tot 12. En dit is nog steeds deel van die eerste deel van die syllabus rondom luister en praat. Goed, hier gaan ons. Ek het net hierdie dingetjie gevind en dit was my baie snaaks. So julle kan dit self lees. My short-term goal is to bluff my way through this job interview. My long-term goal is to invent a time machine so that I can come back and change everything I've said so far. Ja, so dis 'n baie spanningsvolle situasie. So kom ons kyk. Gewoonlik is dit baie stresvol, because you are under scrutiny. Julle kyk na jou deur 'n vergrootglas. Enige een van ons wat al gegaan het vir 'n onderhoud weet, dit is maar 'n baie spanningsvolle situasie. Nou, hoe kan 'n mens daai spanning probeer verminder? En dit is so waar vir enige iets. Of jy nou 'n eksamen skryf, of jy 'n mondeling doen, of jy 'n toespraak moet maak vir die skool. As jy vooraf beplan en voorberei, dan neem jy soveel spanning uit die situasie uit. Want jy weet, jy is so goed as moontlik voorbereid. Prepared. And you actually are not doing yourself a favor to not be well prepared, because then you will definitely not get the best results. 'n Rollespel kan jou ook help om te oefen. Met ander woorde, jy kan jou teddybeer daar neersit en jy kan met die teddybeer praat asof jy in 'n onderhoud is. Jy kry die kans om die regte woordeskat te soek en deel te maak van jou praat. 'n ander baie belangrike ding is die hele kwessie van visualisering. You can visualize this conversation taking place. You can practice it, and all of these little things are going to help you to handle your stress. So, dit gaan jou bietjie meer op jou gemak laat voel. So, kom ons kyk, hier's 'n paar wenke, en julle weet, wenke is tips, né? Do you know what that acronym stands for? To improve performance. So, if you can improve your performance, it can happen through applying these few suggestions. Forget who you are. En leef jou in die persoon wat jy moet voorstel. Nou, ek weet vir party mense is dit makliker as vir ander. But just try to forget who you are for that moment. That you have to be the coolest in the class. Just forget about that for a minute. And just give yourself to this thing that you are doing. If the content, for instance, is not prescribed,
it gives you some leeway to become very creative with what you want to say. Of course, within reason, within limits. It's very important. So creativity, as I said, within limits can help you. It's always good to have some humor in die situasie. Goed. Oogkontak, that's a no-brainer. Wees betrokke by die gesprek. So be in the moment and be there. Turn up for the situation. Look at the person. Don't sit like this, for instance, because then you are blocking yourself off. Be aware of what your body language is saying. Kyk na jou stemtoon. Hou dit kalm. Moenie oordra dat jy gestres of bang is nie. Jou gesigsuitdrukkings. Wees vriendelik. Wees oop. Nommer 5 is praat duidelik en hoorbaar. Now, for me, that is something really important. Don't talk so fast that it sounds as if you are doing that. Just be clear and talk with a proper level of where you can properly hear somebody. And then if you were in a situation where you could prepare your cue cards, just keep them very discreetly. Nobody is going to penalize you for that, but it's not a reading exercise. You have to talk. Goed. Hier is nou, ek kon nie 'n Afrikaanse weergawe van hierdie ding kry nie, so ek gaan nou net vinnig hier met julle deurgaan. Hier is 'n paar moontlike vrae wat vir jou gevra kan word. Byvoorbeeld, kom ons begin hier. What are your passions? So that's easy for you. Of wat is jou passie? Wat is daai ding waaroor jy absoluut gek is in die lewe? Die volgende vraag is, beskryf jou werkstyl. Hoe gaan jy te werk? Is jy iemand wat agter jou lesenaar gaan sit en niks met ander mense te doen wil hê nie? En jy doen jou werk en jy doen dit goed? So hulle wil weet, watter tipe werker gaan jy wees? Are you a team player? Hoe hanteer jy spanning en druk? Pressure, deadlines. And guys, I know it's a swear word, but in the world of work, deadlines are part and parcel of what you have to cope with. So the quicker you can get yourself to honoring deadlines in your schoolwork, the easier it's going to be one day when you have to go and do a job. Tell me about yourself. Sê vir my iets oor jouself. Vertel my van jou familie, jou gesin, waar het jy gestudeer, wat is die liefdes van jou lewe. En dan is hier 'n belangrike een. What is your greatest weakness? Wat is jou grootste swakheid, sou jy sê? Because all of us have strengths and all of us have weaknesses. Now, if I can work towards my strengths or with my strengths in mind, I'm going to be much more effective. If I can not focus on my weaknesses, I'm going to deliver much better. All right, so it's just all those little things that they want to find out about yourself and what motivates you. Wat motiveer jou? Is jy innerlik gemotiveer? Of het jy altyd 'n uiterlike bron van motivering nodig? Soos iemand wat jou pat op die skouer, of iemand wat vir jou 'n verhoging gee, of
vir jou 'n voucher gee vir 'n spa-dag of wat ook al. Wat motiveer jou? Is jy self gemotiveerd of het jy iemand nodig om agter jou te staan? So it's very important questions because they're going to find out a lot about how you think about your possible job. So, as jy in 'n onderhoud sit, onthou, dis 'n gesprek. They're definitely not going to ask type of questions where you only have to say yes or no. And if you have to do an interview, that's the kind of questions that you will try to avoid at all times because it says nothing actually. Remember, interaction. Verskoon my. Interaksie. Baie belangrik om navorsing te doen oor die plek wat jou genooi het vir 'n onderhoud. So if you were invited, let's say for instance by Anglo, to come for an interview, find out about Anglo, the business. Wie is hulle hoof en watter area werk hulle? Wat doen hulle? Kry daai skietgoed in jou arsenaal. En ons het gepraat oor moenie net ja of nee sê nie. Luister, onthou die vorige oefening wat ons gedoen het, luister en reageer. React on what was asked. As jy jou beplanning doen, dink aan die inligting wat jy gaan nodig kry. Dit het ons nou ook aangeraak. Doen navorsing. Dink aan vrae, in die eerste plek wat jy kan vra, en dink aan moontlike vrae wat hulle vir jou kan vra. En dis alles deel van die voorbereiding, sodat jy nie onkant betrap word nie, dat jy nie half sit in oorade wat moet ek nou sê nie. So, dis verskriklik belangrik dat jy hierdie goedjies moet doen, om jouself meer en beter voor te berei. Want dan kan jy in die situasie, when you are in the situation, you can focus on what the person is asking you. You don't need to scramble in your brain to get some answers because you've prepared some possibilities. Wees authentiek, wees jouself. Don't try and project to be somebody that you are not, because they are going to catch you out. Just be authentic. And then, of course, remember your manners, say thank you, tell them that you appreciate the fact that you could come for an interview, and just leave a very positive presence of yourself with them. Ek hoop dit het jou gehelp. Ons kan natuurlik vir ure en ure en ure hieroor praat, maar dit is dink ek die belangrikste wat jy op hierdie stadium moet weet oor 'n rollespel wanneer dit gaan oor 'n werksonderhoud. Tot volgende keer.